Opor Kapatisi TV Kabul ka machine ka balas nakarpang ka bakham scam kamstet kamklan bat baduna bam umpnia Presiden berteman tamah ke partai Upol Bia. Ubaladan menta kendai pu asnam kerta ula job yang hak election presiden hak Cameroon hak baula yo 90.3% ka vote. Ya kani lapan benar da ka Constitutional Council jong ka Cameroon. Ka election presiden hak Cameroon kalalong hak khat atrik Urisau araja pesan. Henry ya ka result lapan benar menta ka singi ka arpenyau tarik Urisau araja pesan. Kumacupan kan mau hang ni ba Upol Bia udai presiden berteman tamah ke partai bat uladan kendai pu asnam kerta bat hadian ke jingjob jong ya kini election unsim ki biang kum presiden jong ke Cameroon sah nyausnam nang ni syakmat bat kat hadu pendakut ke samoi trikam jong undap kendai pu kendai snam kerta Bia ula sensyar kum presiden ke Cameroon mentala saufulai snam bat un beteng ban sensyar sah nyausnam kabamut un bat san posnam kenti kum presiden Bia ula job nengkong kum presiden haus nam kat kendai spa propuar bat chua bu un syajit kum presiden ula bat chua kum menteri rang badu jong ke Cameroon nadu usnam kat kendai spa nyufsan hadu kat kendai spa propuar kiba bun kina ilam kila kro Bia bu un syong khat no namar bakarta jong kamsha syu bandang ya khun election bat wat kina ilam ka parti jong uru kila kro bu un syong no henry Bia skap yanu nuru bat uang pa udang biang hadu babun kina ilam na kaseng jong kila pet namar ba ailat lem ya ki wepan but way na kita kina ilam hapo kaseng jong kata Isa Shiroma Bakari ulami banyak persyayu henry ula syarem but wan hakakerdan ka baar ka khun jong ka Brenda Biaru kala kro ilau kpa ban syong khat no henry skap hitrot henry ka pelengo ya ki babun kadai namar wah kas nginyo vote Bia ula job dan buram penban wat apa yang ki babun kijing persyaya khamtam na ka parti lajang Pen Reus pa ya kak tien lajong pen dan kam ya kabakan kiyo kak tien kasi kak tien lajong akan roy kan pa kaken tien risau kadai bat kamut ya ubenai basipo jong kasnem hauni ubenai kaladeiru kapor senrai hakabaki slading slasi kikup ya karong risau kanika kentin risau kamurru ya kametba jong uknam tudayakan mau kendit ho lapen mi takapati CTV nagamenta kajing mentoy upat ba